Sapfo, pesnikinja sa ostrva Lesbosa. U ovoj kratkoj priči iz antike vraćamo se u daleku prošlost, u 7. vek pre nove ere, u staru Grčku na ostrvo Lesbos. Prema grčkoj mitologiji, ostrvo Lesbos bilo je rodno mesto istoimenog heroja, a pominje se i u Homerovoj Ilijadi, u priči o Trojanskom ratu kada Agamemnon nudi Ahilu, između ostalog, 7 žena sa Lesbosa koje su vešte u rukotvorinama, kako bi nagovorio ovog heroja da se ponovo pridruži sukobu. Takođe, i sam Odisej se u epu Odiseja nakratko zaustavlja na Lesbosu, a na obalama ovog ostrva, kaže grčka mitologija, završila i nasukana Orfejeva glava. Orfej je bio pesnik i svirač lire, ali su ga, za kaznu što je prestao da poštuje Dionisa, rastrgle i pobacale u more Menade, mahnite i pomamne pratilje Dionisove. Pored Orfejeve glave, ribari su na obali pronašli i njegovu razbijenu liru koju su dali muzičaru i pesniku Terpandaru. Sa mita pređimo na istoriju, koja kaže da se Terpandar rodio na grčkom ostrvu Lesbosu u prvoj polovini 7. veka pre nove ere. Tokom svog života putovao je po različitim krajevima Helade i tako spremao zemljište za procvat umetničke lirike. On je svoje stihove izvodio uz pratnju kitare, drevnog žičanog muzičkog instrumenta koji je bio jedna od varijanti lire. Terpandar je bio otac grčke muzike i preko nje lirske poezije. Iako je u najdavnija vremena lirska poezija u Heladi bila samo jedan od najobičnijih oblika narodne poezije, tokom godina i vekova lirika se razvila do onog umetničkog oblika u kome se kasnije pojavljuje u književnosti. Očigledno je da je ostrvo Lesbos imalo svoje važno mesto ne samo u mitologiji i Homerovim epovima, već i u umetnosti jer su osim Terpandra na Lesbosu rođeni i pesnik Alkej iz Mitilene i pesnikinja po imenu Sapfo. Platon je ovu pesnikinju nazvao 10. muzom, aludirajući na 9 muze iz grčke mitologije koje su bile boginje književnosti, nauke i umetnosti. Muze su smatrane za izvore znanja, utelovljenog u poeziji, lirskim pesmama i mitovima koji su vekovima kroz usmeno predanje postajali neraskidivi deo drevne grčke kulture. U širem smislu, reč muza može da se odnosi na bilo koga ili bilo šta što nadahnjuje umetnika, muzičara ili pisca. Platon piše: neki kažu da ima 9 muza, ali razmislite ponovo, evo i 10. Sapfo sa Lesbosa. Ovako uvažavanje žena bilo je jedinstvena pojava u Platonovo vreme, a nažalost ni u današnje vreme nije sasvim uobičajena. Dakle, za Platona je Sapfo bila 10. muza, Antipater, grčki general koji je služio i pod Filipom II. I Aleksandrom Makedonskim, govorio je za Sapfu da je svojim darom prevazišla sve pesnikinje, a geograf Strabon da na svetu nikad nije bilo žene koja je mogla da se meri s njom, baš ni najmanje, kad je poezija u pitanju. Smatra se da je Sapfo bila jedna od najvećih pesnikinja klasične književnosti, a da je njena lirska poezija nešto najbolje što je ikad napisano u tom žanru. I mada je vrlo malo njenih stihova preživelo do današnjih dana, a i o njoj samoj se u suštini vrlo malo zna, Sapfo je u istoriju književnosti upisana kao jedna od najvećih pesnikinja u svetskoj literaturi. Sapfo je rođena u drugoj polovini 7. veka pre nove ere, otprilike oko 630. godine pre nove ere, i bila je zemljakinja i po svemu sudeći vršnjakinja čuvenog pesnika Alkeja. Po jednima Sapfo je bila iz Eresa, po drugima iz Mitilene, ali to je podatak koji verovatno nikad sa sigurnošću nećemo znati. Nije sačuvan ni jedan pouzdan portret njenog fizičkog izgleda. Svi postojeći prikazi, kako drevni, tako i moderni, plod su umetničke vizije. Štur opis njenog izgleda može se pronaći u jednoj od njenih pesama gde ona svoju kosu opisuje kao sada belu, iako je nekad bila crna. Alkej opisuje Sapfu kao ljubičastu, što je bio uobičajeni grčki pesnički način opisivanja tamne kose. Na jednom papirusu iz 2. veka nove ere Sapfo je opisana kao Pantelos mikra, to jest prilično sićušna,
a komentator asirskog satiričara i retoričara Lukijana iz 2. veka nove ere piše o Sapfi da je bila niskog rasta i tamnog tena i da je podsjećala na Slavuja, čija je sitna građa bila pokrivena bezobličnim krilima. Sapfo je potekla iz bogate aristokratske porodice i u nekim izvorima se navodi da je imala muža i ćerku, ali mnogi istoričari smatraju da je verodostojnost tog podatka na vrlo klimavim nogama. U većini pisanih izvora navodi se da su joj roditelji bili Skamandronim i Kleida i da je imala 3 brata, Haraksa, Lariha i Erigija. Larih, drugi brat, bio je peharnik u Mitilenskom Pritaneju, to jest državnoj zgradi u kojoj je bilo sedište državne vlade i u kojoj su se državni službenici za vreme svog službovanja hranili o državnom trošku, a zaslužni ljudi čak i doživotno. Sapfa se u svojim pesmama ponosila Larihovom milinom i dobrotom, dok se o trećem bratu, Erigiju, ne zna ništa više osim njegovog imena. Svog prvog brata, Haraksa, kritikovala je u svojim pesmama zbog rasipanja novca na prostitutku Rodopiju, koja se negde pominje i pod imenom Doriha. Herodot pominje Haraksa, a i Rodopiju, u svom istraživanju Egipta gde kaže: Rodopija je došla u Egipat sa Ksantom Sasama, koju je ovamo doveo da pomoću nje napravi dobar pazar. Nju je, međutim, otkupio za veliku svotu novca Haraks, sin Skamandronima iz Mitilene, brat pesnikinje Sapfe. Tako je oslobođena, pa je ostala u Egiptu i zaradila mnogo novca jer je bila izvanredno lepa. Pa dalje kaže: U Naukratiji je rado vršilo svoj zanat više vanredno lepih bludnica, pre svega ova o kojoj je ovde bilo govora, a koja je bila tako čuvena da je u Heladi svako znao ime Rodopije, a posle nje je bila neka Arhidika o kojoj se takođe mnogo govorilo u Heladi, ali ipak manje nego onoj prvoj. A Haraksa, koji je bio otkupio Rodopiju kad se vratio u Mitilenu, ismejala je oštro u jednoj svojoj pesmi pesnikinja Sapfo. Sapfo je odrasla na Lesbosu, koja je sa svojom prijatnom i zdravom klimom, toplim lekovitim izvorima, raskošnom vegetacijom, borovima, lovorima, platanima, mirtama, tamariskama, bogatim maslinjacima i vinogradima bio oličenje izobilja. Takođe, obilovao je i takozvanim Demetrinim darom, žitom koje je bilo vrlo važan izvozni artikal. Stanovnici Lesbosa bili su veoma temperamentni ljudi, obdareni vedrinom, zdravom čulnošću, jakom životnom radošću i dubokom osjećajnošću, što je potpuno odgovaralo njihovim religioznim kultovima, koji nisu bili kultovi odricanja, već vedri kultovi zdravlja i lepote. Bogovi Lesbosa nisu bili bogovi mračnih misterija, to jest vizija i zamišljanja zagrobnog sveta, već bogovi svetlosti i životne radosti. Žene sa Lesbosa su se još od pamtiveka odlikovale izvanrednom lepotom i uživale slobodu kakvu žene nigde drugde u Heladi nisu imale. Na Lesbosu je glavni predmet nastave, pored gimnastike, bila muzika. Kolika je važnost pridavana muzičkom vaspitanju, govori i sledeći opis. Kad bi se saveznici od njih odmetnuli, kažnjavali su ih time što su im zabranjivali da svoju decu uče elementarnim znanjima i muzičkim umetnostima, jer su kao najtežu od svih kazni smatrali kaznu kojom čovek mora da živi bez tih umetnosti i u neznanju. Sapfo je rano počela da piše, a za nju se pročulo kada je započela studije umetnosti u svom rodnom gradu i potom bila prva žena koja je te studije i završila. U Sapfino vreme odigravali su se krupni istorijski događaji kako na samom Lesbosu, tako i u Asiriji, Babiloniji i Egiptu, a naročito u bliskoj Lidiji u vreme vladavine Alijata, sina Sadijatova, a oca Krezova. I dok iz Alkejevih dela o svim tim događajima možemo da stvorimo bar kakvu takvu sliku, naročito o političkom stanju u Mitileni, u Sapfinoj poeziji o tim temama nema ni traga. Alkej u svom delu vezan za politički život i političke interese, ali Sapfo u svojoj poeziji nikad ne izlazi iz okvira svojih lirskih interesovanja. Ona se posvetila poeziji i ženskom svetu, odnosno opevanju kršnih i lepih devojaka sa ostrva Lesbosa.
poput njenih zemljakinja Andromede i Gorge, ali i brojnih drugih helenskih umetnika od kojih su neki bili njeni savremenici, Sapfo je imala svoju žensku školu. Ta škola funkcionisala je kao zatvoreno žensko društvo, takozvani Tijas, u kome je ona kao kakva sveštenica negovala kult muza, Afrodite, Harita, boginje ljubkosti i lepote, ljudskog šarma i plodnosti, i Erota, krilatih božanstava, ljubavi i erotike. Za veliki broj tih devojaka koje su dolazile iz uglednih porodica širom Jonije, dakle ne samo sa Lesbosa nego i iz Mileta, Kolofona, Fokeje i sa dalekih ostrva, Sapfu je vezivalo žarko osjećanje prijateljstva o kome ona pevala u svojim pesmama. Sapfa je devojke za svoju školu birala na kalistijama, to jest na devojačkim takmičenjima u lepoti koje su se održavala na Tenedosu i Lesbosu. Svoje izabranice podučavala je moralu, etici i kalokagatiji, vrhovnom idealu Helena koji je podrazumevao podjednako harmonično razvijenu ličnost, i telesno i duhovno, sa visokim moralnim vrednostima. Glavna obrazovna sredstva bila su joj muzičkog karaktera, ples, igra, horsko pevanje, solo pevanje, kao i pevanje uz pratnju kako tuđih, tako i vlastitih pesama. O tome kakav je duh vejao u tom njenom zatvorenom ženskom društvu, to jest Tijasu, govore moralne pouke i saveti pojedinim učenicama. Za jednu obdarenu i revnosnu učenicu Sapfo kaže: nijedna druga devojka koja gleda svetlo sunčevu neće biti tako obrazovana. Drugoj savetuje da se ne razmeće svojim nakitom, jer mladost i lepota brzo prolaze, dok treću kori što nije obukla haljinu kakva je dolikuje. Četvrtu poziva da se okiti za praznik, jer se Harite, boginje miline i druželjubivosti, klone devojaka koja je ne mare za ljubkost i lepotu. U svojim pesmama sebe opisuje kao nekoga ko se lako naljuti, ali se i brzo stiša, pa tako i petoj devojci daje pametan savet. Kad ti se u grudima zapeni gnev, savlađuj žestinu jezika. Šestoj skreće pažnju na kalokagatiju. Ko je lep, činit će se očima da je dobar, ali ko je dobar, bit će u isti mah i lep. Što se tiče religiozno-moralnih i socijalno-etičkih shvatanja, na Sapfinom dvoru muza jedna od glavnih ideja bila je da je umiranje ružno, jer kad bi ono bilo lepo, onda bi i bogovi umirali. Na dvoru muza nema mesta plaču, ali se zato ceni umetnost jer ona donosi spasenje od zaborava u potomstvu. Osim vaspitnih sredstava koje su bila muzičkog karaktera, Sapfo je u svojoj nastavi koristila i uvođenje u dela pesnika, na šta ukazuju mnogobrojne mitološke aluzije u njenim pesmama i najzad pevanje vlastitih pesama, o čemu svedoči rečenica iz jednog od sačuvanih fragmenata njenih rukopisa: a sada ću svojim drugaricama otpevati lepu pesmu. Sapfo je sva ova sredstva koristila sa ciljem da razvije klicu i telesne i duševne lepote kod svojih učenica. Lepota s kojom ona rado udružuje pojam raskoši i sjaja bila je ideal i njenog Tijasa, ali daleko od toga da je to značilo da je bogatstvo bilo precenjivano. U jednom drugom fragmentu zapisano je: bogatstvo bez vrline nije bezopasan sused. U epskoj tradiciji ženska lepota opisivana je kroz oštra zapažanja i s tačnim naglašavanjem onog što je za lepotu bitno i karakteristično. Ali i vrednosni sudovi o telesnoj lepoti boginja i plemićkih zemaljskih žena, dati u srećno odabranim epitetima, nisu bili ogledalo individualnog ukusa, nego izraz tradicijom utvrđenih predstava o teološkom, a time i o kosmološkom značaju lepote. Ta konvencionalna norma estetskog osjećanja nastavlja se doduše i kroz liriku, ali samo kao daleki odjek. Sapfo se u svojim pesmama oslobađa te epske stereotipnosti i s plamenim pesničkim nadahnućem izražava čisto subjektivno osjećanje. Tako, erotska lirika izražava individualnije i prisnije osjećanje lepote. U njoj se više ne peva o Ateni sjajnih očiju ili zlatnoj Afroditi, već o nežnim i ljubkim devojkama koje žive ili su živele u Sapfinom Tijasu i koje se odlikuju ne samo telesnom nego i unutrašnjom, duhovnom i moralnom lepotom.
Ono što je bitno u Sapfinim očima jesu lepo građeno telo, ljubak hod, lepa kosa, nežan vrat, mirisna nedra, rumeni obrazi, bele ruke prekrivene ružinim prahom, sladak glas, vedro i lepo lice, ljubazan osmejak, mio pogled i naposletku oči kao med, pune vlažnog sjaja. Zbog tog sjaja u očima je Adamantije, lekar iz Aleksandrije, govorio da Heleni imaju najlepše oči od svih naroda. Ali za Sapfo kruna svih pomenutih osobina je obrazovanost. Poezija koja je u ono vreme bila najmoćnija čuvarka morala i lepote, a uz nju i vaspitanje, ostvarili su u njenom tijasu potpuno jedinstvo. Devojački život u tijasu kao deo odrastanja koji su provodile između roditeljske kuće i ulaska u brak, a pod okriljem Sapfine veštine duševnog uobličavanja, predstavljao je najfinije i najplemenitije rascvetavanje i mirisanje ženske duševnosti. A da bi se ispoštovali svi ovi uzvišeni ideali i ciljevi koje je Sapfo postavila, vrlo je verovatno da je njen tijas bio mesto u kome su važili strogi standardi i pravila i gde mlade devojke nisu bile pripremane za seksualne avanture, društvenu nepodobnost ili nezavisnu umetničku karijeru, već, koliko god to zvučalo neverovatno, upravo za brak, majčinstvo i blaženstvo sopstvenog doma. Prava erotska toplota sa elementima sanjarenja i čežnje kod Helena je često bila vezana za prijateljstvo između lica istog pola. Takvim osjećanjima prva žena u helenskoj književnosti dala je savršeno jednostavan, providan, nestilizovan izraz, a ipak pun beskrajne lepote. U središtu njene poezije nalaze se erotski doživljaji, erotske čežnje i želje, koje u njoj izazivaju njene učenice i ona ih je izražavala potpuno iskreno i svim svojim bićem. Takav izraz je nenadmašan i zato njena poezija ne gubi sjaj, baš kao ni zlato koje u toj poeziji igra veliku ulogu. Jedna njena oda počinje stihovima. Jedni kažu da je najlepša stvar na crnoj zemlji eskadron konjice, drugi četa pešaka, treći da je odred mornarice, a ja kažem da je najlepša stvar biće za kojim srce žudi. Maksim Tirski, grčki retoričar i filozof koji je živeo u 2. veku nove ere, napisao je za Sapfo, a i za Sokrata, da mu se činilo da su se oboje upuštali u istu vrstu prijateljstva, on sa muškarcima, ona sa ženama, i da su oboje izjavljivali da su njihovi voljeni brojni i da su ih zarobile i opčinile sve lepe osobe. Ali Maksim i sam priznaje da se svojoj nebeskoj erotskoj mudrosti naučio od davne lepe Sapfe. I Sokrat i Sapfo služe erotu, bogu duhovnog rađenja, na način na koji ono što je zrelo i uobličeno prožima i sjedinjava se sa dušom koja se razvija, da bi ne samo nju oblagorodilo, nego i sebe podmladilo svežinom i lepotom koja izvire iz dubina neiskvarene prirode. A ono što je mlado, predaje se onom što je zrelo i uobličeno i što predstavlja utelovljenje njegovih ideala da bi se i samo uobličilo prema zrelom obliku. Sapfo je najviše pisala himne, ljubavne pesme i epitalame, svadbene pesme koje se pevaju u čast i za sreću mladenaca. U himnama je slavila Afroditu, muze i Harite, a život i rad u njenom tijasu bili su i namenjeni službi tim božanstvima. Na Lesbosu je od davnina bio odomaćen kult Afrodite, gde ona nije važila toliko za božanstvo ljubavi koliko za božanstvo svakog očaravanja, koje zanosi oči i osvaja čula, a ljubav i lepota ne mogu se održavati bez Harita njenih službenica, koje daju milinu i prijatnost, finoću i diskretnost, ljubkost i radost. Sapfo je, kao i svi pesnici njenog vremena, obrađivala i mitološke teme o bogovima i herojima, o Zevsu i Alkmeni, Prometeju i Hesioni, Heraklu i Hebi, Tezeju i Arijadni, Niobi i Leti. Tako u jednom podužem odlomku opisuje svadbu Hektora i Andromahe. Glasnik javlja dolazak vernika, stari Priam se diže da dočeka sina i snaju, trojanski građani, žene i devojke, Priamove ćerke, svi polaze verenicima u susret pevajući.
U ljubavnim pesmama Sapfo iznosila svoja raspoloženja, čas lična, čas opšta, čas vesela, čas turobna, topla osjećanja prema učenicama, bol zbog njihove nezahvalnosti i nevernosti, svoje rastanke s njima, svoju čežnju i mirnu rezignaciju u rečima i čeznem i žudim. I u ovom stihu sadržan je verovatno najveći deo Sapfinih ljubavnih pesama. Ali plamen njene erotske vatre zna da bude i vetrovit i jednostavan. Erot mi srce potresa kao vihor kad dune s planine i zahvati hrast. Ili opet me muči erot i od njega mi telo malaksa, sladak i gorak istovremeno, nepobedno čudovište. Njena himna Afroditi sačuvana je cela i u njoj pesnikinja moli boginju da joj jedno oporo i još neotvoreno devojačko srce privoli na prijateljstvo. Evo stihova himne. O, besmrtna Afrodito šarenog trona, dete Zevsovo što tkaš lukavstva, preklinjem te, ne obuzimaj mi srce tugom i bolom, o gospodarice, već dođi ovamo, ukoliko nekad, kad čuješ moje vapaje iz daljine, obratiš pažnju na njih i, ostavivši dom svog oca, dođeš upregnuvši svoje zlatne kočije. Divni, brzi vrapci, vuku te iznad zemlje crne, mašu svojim krilima brzo, od rajskog kroz vazduh. Iznenada su stigli, a ti si, oblažena gospo, sa osmehom na besmrtnom licu, pitala šta sam sad propatila i zašto te zovem i šta sam najviše želela da se dogodi mom mahnitom srcu. Koga ću ponovo ubeđivati da ponovo postane tvoj prijatelj? Ko ti je, o Safo, učinio nepravdu? Jer ukoliko ona zaista odleti, uskoro će ona slediti, i mada ona ne prima tvoje poklone, davaće ih, iako te ne voli sad, uskoro hoće, čak protiv volje svoje. Dođi mi sad, oslobodi me teških briga, postigni onoliko koliko moje srce želi da postigne, i ti budi vojnik sa mnom. Osim ove predivne himne Afroditi, u sam vrhunac njene lirike spadaju i sledeći motivi. Zanos pred jednom nevestinski okićenom učenicom, Gongilom, koju okružuje lepršanje žudnje. Čežnjiva pohvala Anaktorije, kojoj bi ljubki hod i blistavo lice volala da vidi više nego sjajnu smotru lidskih vojnih kola i oružane pešadije. Žalba na učenicu koja je plakala na rastanku sa svojom učiteljicom, ali ju je ipak zaboravila. Čežnjama prožeto spominjenje Arignote, kojoj u dalekom Sardu, u tihoj bašti, kroz noć koja ima 1000 ušiju, misao često leti Sapfi i drugarici Atidi. Bolan oproštaj s jednom učenicom, koja školu ostavlja radi udaje, o čemu ispeva sledeće stihove. Bogovima podoban čini mi se onaj što no predate sme da sedne, te izbliza čujete kako slatkim gučeš mu glasom, pa se slatko smešiš, a meni tada srce sve u grudima zatrepti miljem. Čim te vidim samo za tren jedan, glas mi se gubi, jezik mi se osuši, pa me odmah nežni trnci prođu kroz telo, niti vidim očima, niti čujem, uši mi bruje, znoj mi čelo obliva, sva se tresem kao šiba, žuća sam nego trava, čini mi se, samo još malo pa bih ti od milja svisla. Moram sve da podnosim kad je tako. Kod Helena život je bio podređen kultu lepote više nego kod bilo kog drugog naroda na svetu, i zato ne čudi što ni Sapfo nije bila ravnodušna prema lepoti svojih učenica. Ona im je bila više nego majka, jer majke su im davale samo telesni život i možda koje prolazno zemaljsko dobro, a ona im je davala dušu i neprolazno unutrašnje blago. Dajući im sve čime su je muze obdarile, ona je u njima gledala svoj duhovni porod, a pošto su one jedna za drugom uskoro morale da se vraćaju u svoje zavičaje i da se udaju, a posle udaje su obično prekidale vezu sa domom muza, svaki rastanak joj je teško padao, jer bol zbog nestanka trenutne ljubavi traje kao duga ili povetarac,
a njena ljubav htela je da bude bezmerna i to je ono što je činilo njenu sreću. Ali ona je tu svoju ljubav zbog odlaska svojih ljubimica morala da ograničava i otud bezimeni bol njene ljubavi i njena pregaranja. Tu se lepota, da kažemo rečima Laze Kostića, udružuje sa bolom i tako udružena podiže se do svetinje. Sapfine epitalame sastavljene za pevanje pred ložnicom mladenaca bile su naročito na glasu. Epitalame sadrže više sete nego strasti. Sapfo je u njima pevala milozvučno i jasno, što je zahtevala i muzika koja je pratila te pesme. Od epitalama je sačuvan tek mali broj odlomaka, ali kakve su one bile po sadržini i obliku, uspeli smo da saznamo iz dela rimskog pesnika Katula iz Verone koji je živeo u 1. veku pre nove ere, to jest jedne njegove pesme koja je više ili manje slobodan prevod jedne Sapfine epitalame. Takođe, grčki pesnik Teokrit iz Sirakuze, koji je živeo u 3. veku pre nove ere u svojoj pesmi za svadbu Heleninu, slavi bračnu sreću, ali tako da se radost izražena u njegovim stihovima odnosila na vesele mladiće, dakle više na mladoženju nego na nevestu. Nepresušan izvor svog pesničkog nadahnuća Sapfo je pronalazila i u prirodi. Ona je prva među pesnicima koja prirodu osjeća i živi u njoj ne samo čulima nego i dušom. Sapfo osluškuje kako cvrčak svojim podsvrkivanjem onu tešku prižegu i vrelu jaru što se razlila po suncem obasjanom eolskom polju razblažuje u slatku sijestu. U jednoj pesmi koja je pronađena u prvoj polovini 20. veka Sapfo piše: Voda hladna kroz grane dunje huji, ceo prostor pokriva žbunje ruža i dok lišće povija povetarac, odlazi sanak. Pored toga što je prva opevala čari mesečine i što poznaje tajnu bdenja u dubokoj tišini kad tamni san pokrije oči, ona poznaje i radost što je izazivaju čari svitanja. U njenim pesmama pojavljuje se i ptičiji svet, golubovi, lastavice, vrapci, slavuji, pa zatim trave, drveće i cveće, ruže, ljubičice, šafrani, zumbuli. U jednoj epitalami nevestu upoređuje sa jabukom. Ona je kao jabuka slatka, što se crveni na vrhu najviše grane. Zaboravili su da je uberu, nisu je zaboravili, nego nisu mogli da je dokuče. Sapfo je živela jednim snom o umetnosti i verovala u poeziju kao u spasenje od banalnosti i prolaznosti i zato jednoj ženi, možda nekoj suparnici, koja ne mari za milošte muza, preti da će biti zaboravljena. Umrećeš i u grob ćeš leći, ali te neće spominjati ni tada ni docnije, jer nisi ubrala pijerijskih ruža, nego ćeš u Hadovim dvorovima bez slave bluditi među pokojnicima. Kao Alkej i Sapfo je u starini bila veoma cenjena. Slušajući svoga nećaka gde recituje jednu njenu pesmu, atinski državnik Solon, koji je bio njen savremenik, izjavio je da neće umreti pre nego što nauči tu pesmu. Osim što je zove 10. muzom, nju Platon smatra za klasičara erotike, dok je mnogi pisci epigrama nazivaju ženskim Homerom i pijerijskom pčelom, što je metafora za slatkorečivu muzu pesništva. O njenom velikom ugledu svedoči i to što su gradovi Mitilena i Eres često ne samo njenu glavu, nego i celu figuru kovali na svom novcu, iako je bila žena, kako je to prokomentarisao Aristotel. Umetnici su se nadmetali da je ovekoveče jedni mramorom, a drugi bojom. U Atici je bila toliko popularna da je od početka 5. veka slikana na atičkim vazama. Aristoksen, učenik Aristotelov, izjavio je da je imao svoje primerke Sapfe i Alkeja i da su mu bili saputnici i zamenjivali dobre drugove. Bila je uzor i mnogim kasnijim rimskim pesnicima, a bilo je i žena koje su se na nju ugledale poput Damofile iz Pamfilije, Rimljanke Babile ili dvorske dame carice Sabine, supruge cara Hadrijana. Njene pesme dospale su u Aleksandriju odmah po osnivanju biblioteke i tu su ih aleksandrijski filolozi podelili u 9 knjiga,
a njen jezik su obradili prema dijalektu koji se govorio na Lesbosu u njihovo vreme. U to vreme, dijalekt kojim su pisali i govorili Alke i Sapfo, eolski dijalekt ili dijalekt sa Lesbosa, skoro se potpuno ugasio. Pretpostavlja se da su rukopisne kopije njenih stihova postojale sve do 9. veka nove ere, ali je u 12. veku jedan vizantijski pesnik zapisao kako je protok vremena uništio i Sapfu i njenu poeziju. Po nekim navodima, njena poezija je nestala i zato što ju je hrišćanska crkva u srednjem veku smatrala moralno nepodobnom. Pretpostavlja se da je Sapfo napisala oko 10.000 redova poezije, od čega je do danas preživelo jedva nekih 650 redova. U celini su ostale samo 2 pesme koje su citirali istoričar Dionizije iz Kalikarnasa i grčki retoričar i filozof Kasije Longin. Ostatak njenog rada nastavio je da živi u raznim drugim oblicima. U kratkim citatima drevnih pisaca, na spiskovima reči ili redovima u drevnim rečnicima i glosarima, na komadima keramike, na komadima pergamenta iz 6. ili 7. veka, ali i na fragmentima papirusa koji su pronađeni krajem 19. i početkom 20. veka u Egiptu u ostacima grada Oksirinha, koji je u doba Helena bio prosperitetan grad, treći po veličini u Egiptu. Koliko je Sapfo u helenskom svetu svugde bila poznata, svedoče i mnoga pominjanja i navodi iz njenih pesama. Kod Strabona, koji je zove čudom i najvećom pesnikinjom svih vremena, zatim Plutarha, do cara Julijana i mnogih drugih. O njenoj popularnosti u prvih 7 vekova nove ere svedoči veliki broj egipatskih papirusa nađenih u 20. veku. Ona je i danas jedna od najinteresantnijih tema u proučavanju helenske književnosti. Međutim, u jednom periodu s kraja starog veka i ulaskom u novi vek pojavili su se glasovi koji su iskazivali svoje nerazumevanje za osjećanja i način života koji su bili negovani u njenom dvoru muza. Kako se Sapfo u svojim ljubavnim pesmama najčešće obraćala ženama, počelo je da se misli da na taj način ispoljava svoja osjećanja prema istom polu. Sapfo su počeli da klevetaju da je tribada, to jest ženoložnica. Tome klevetanju krčili su put atinski komediografi koji su, da bi omalovažili pokret atičkih žena za emancipaciju, o Sapfi kao prosvećenoj predstavnici slobodnog ženskog života, nerazumljivog među muškarcima u Atini gde je ćutanje smatrano kao najveća ženska odlika, izmišljali najneverovatnije priče. Nekim ljudima njeno ljubavno pesništvo činilo se vulgarnim, kao i uopšte sama ideja da jedna žena može da bude umetnik. Vesti o Sapfinoj navodnoj erotskoj naklonosti prema ženama nastavili su da šire Ovidije, pa potom netolerantni hrišćani, među kojima se naročito isticao Tatijan, ali i mnogi drugi puritanci. Ipak, u olakoj proceni seksualnosti ove pesnikinje zanemarene su mnoge činjenice. Sapfo se u mnogim pesmama otvoreno divila ženskom telu, ali i mudrosti i srčanosti, prekorevajući žene koje skrivaju svoju lepotu i umeće. U trenutku kada je njena poezija naišla na osudu starogrčkih intelektualaca, Sapfo je, po imenu ostrva sa kog dolazi, pominjena kao lezbijka. U to vreme termin lezbijka jasno i konkretno se odnosio na nju. Rimski pesnik Katul svoju ljubavnicu Klodiju u pesmi naziva Moja lezbija. Živimo, moja lezbije i ja, i volimo se, i sve prigovore strogih staraca cenimo kao tričarije. On ovde aludira na Sapfo, jer su Klodija i ona imale slične sudbine, navodno nesrećno udate i u tajnoj vezi sa drugim muškarcem. Termin lezbijka je nešto kasnije počeo da se koristi da bi opisao drsku, pomalo promiskuitetnu ženu koja se protivi društvenim normama. Ipak, zbog pogrešnog tumačenja istorije i pravog značenja ove reči, lezbijka danas označava ženu koja je u istopolnim odnosima. Sapfu je ova sumnja pratila tokom celog života i zbog njenih stihova smatralo se da je gajila emocije prema ženama. Iz njenih poetskih osjećanja i njene poezije ne proizilazi nužno da je bila homoseksualno orijentisana, već samo drugačija, revolucionarna i nadasve toliko hrabra da u starogrčkom pesništvu
pomeri centar sa mitologije na čoveka, grešnog čoveka sa čitavim spektrom osobina i tajni. Kao što se o njenom životu zna malo, o smrti se zna još manje, osim da je doživela pozne godine. U nekim anegdotama spominje se da je Sapfu u starijim godinama zavolela Faona, koji za nju nije mnogo mario, pa se ona od žalosti strmoglavila sa Leukadske hridi kod Akarnanije. Faon je po grčkoj mitologiji bio lađar sa ostrva Lesbosa. Stari ružan jednom je prevezao preko vode Afroditu, a ona mu se odužila na taj način što ga je pretvorila u lepog mladića. S Leukadske hridi bacani su zlikovci. Vremenom su i nesretni ljubavnici počeli da govore da će se strmoglaviti sa te hridi. Postoji cela hronika takvih samoubistava. Možda je Sapfo u nekoj pesmi slavila Faona koji je predstavljao ideal mladalačke muške lepote, a možda je u nekoj od pesama spominjala i tu hrid, pa se onda isprela priča o njenoj navodnoj ljubavi prema Faonu, lepotanu i neverniku. U svakom slučaju, ova legenda je nastala vekovima nakon što je Sapfo živela. Ono u čemu se sastoji čudo njene poezije jeste sasvim poseban, čist intiman život, graciozno blistanje njenog bića, ali i ženska erotika ponikla u životu koji je ona provela u krugu mladih devojaka. Svojom poezijom, večitim tragom njenih zanosa, nežnosti i bolova, ona se oslobađala od gorke usamljenosti i čežnji koje nikad nisu bivale zadovoljene. Kao i mnogi drugi pesnici u istoriji, i Sapfo je bila svesna vrednosti svoje umetnosti. U jednom od sačuvanih fragmenata zapisane su njene reči: "Tvrdim da će se mene i docnije kogod setiti." I zaista, Sapfo i njena umetnost i danas blistaju na nebu ljubavi i nezaborava.